Овозможено од Good Nature, имуночај за дневна поддршка на вашиот имунолошки систем. Да речеме, еве се случува куќна слава или нешто, знаеа постарите да те викнат како дете, ајде сега ти со хармоникава, ајде Сашо отсвири нешто? A to je bilo, ima jedna anegdota. Kad smo prešli u Beograd i onda je tata radio u jednoj firmi i bio je tamo baš onako dobar stručnjak i cenjen i poštovani, jedan od vodećih ljudi tamo. I kad dođu popodne, kad dolaze s posla, tu dolazi jedan direktor, drugi direktor, ovi, oni. Tu je kod nas svaki dan, terevenka, znaš, žurka. I zna se u jednom momentu, a mene otac ne pita ništa, on samo izvadi onu harmoniku, otvara onaj kofer i vadi i ja znam šta mi valja činiti. Da. I onda tu sedi društvo, ajde ovo, ajde ono, oni tu i popije se i ovako i onako i ostane se tu, Boga mi do 1, 2, 3, kako kad. Da. Ali mene otac svako jutro, nema veze koliko smo ostali, koliko sam ja svirao, pevao, u 7 sati, ajde, ustajanje, škola. I to i jednom, i drugi put, i treći put. I meni više do sad, jednom on vadi tu harmoniku. Ja kažem, a ne. Može, ali da me sutra pustiš da spavam, da ne idem u školu. Ке ти свирам до 2, Tako je. на школу нема. Ja ću da sviram koliko god, ali sutra kaže on meni, a ne, ništa, vraćam harmoniku. А нема свирење. Kaže, sviranja. Kaže, ideš sutra u školu. Kam dobro. Prošlo je opet pola sata. Dolazi on, kaže, dobro bre, kaže, ja sam tebi svaku želju u životu ispunio. Ne možeš da odsviraš bar 3 pesme. И толку. Ja kažem, mogu ja i 33, ali sam ti rekao svoj uslov. Opet on vrati harmoniku. I kaže, ništa, ideš sutra. I taman, uveče 9-10 sati koliko je bilo, mi smo već legli i ulazi on u sobu, kaže meni, aj samo jednu. Ja kažem, rekao sam ti, može 101, ali nema sutra škole. Nema, idu. Da. Hajde dođi vamo da sviraš. Ајде. I onda to. Почнува забава. Ma da. To je bilo. Не, ама ово ми кажува, знаеш, секогаш школото било на прво место, така? Kako? Секаде школа била на прво место. Jeste, pa mislim, dosta se vodilo računa tada da je škola na prvom mjestu. Знаел, пример, I stalno su nam roditelji govorili, prvo vi završite školu, pa onda sve ostalo. И знаел да речеме, пример, се карикирам, бидејќи нели кога сме биле мали, сме направиле некој проблем, некоја белја сме направиле, сме биле немирни, несташни и знаеле од прилика да не казнат на некој начин. Знаеле, пример, да ти одземат инструменти, да ти речат, нема сега, недела дена, нема хармоника. On je meni doneo, kupio prvu klavijaturu, neki Technic KN 1000 model se. To je bila zver od mašine. Znači, prva ritam mašina, aranžer, da ti sklapaš sam, da praviš aranžmane, da. I stvarno Zoran... Колку години имаше, Саша? Tad ja sam imao, pa možda sam bio 6. i 7. razred. Dobro. I on je to tipa, a tada je otac radio u inostranstvu. Bio na prvom radu u Švajcarskoj. I doneo on tu klavijaturu, Bog zna kako, ja sam svaki dan, umjesto da vežbam Baha i Chopina, ja sam na klavijaturi. Još tad je Jay izdao sa Brenom onaj duet, pa je bila ciguli, ali Zlaja Timotić je tada napravio tu instrumental. Znači, ja sam tu
ono, pustiš ritam mašinu, vamo sviraš u tercama, znaš. Znači, puštaš ritam i to ti pređe. Znaš, i to se ori kuća, razumeš? Da. Međutim, ja sam tu jedan dan, drugi dan, peti dan. Čale posle otišao u Švajcarsku, ja se posvetio vrlo ozbiljno klavijaturi. Kad je došao, posle 3 mjeseca došao on u školu. Jedino petica iz solfeđa i srpskog jezika. Ostalo katastrofa. Ja došao kući, vidim ja, on ušao u sobu, vidim ja razmontirava onaj stalak, onu klavijaturu. Ne pitam ja ništa, znam ja šta sleduje. Otvara vrata, ide klavijatura u podrum. Toliko. I ja kad, dobro, super. Ja kad ništa, reka, ti majstore odeš sad u Švajcarsku, imam ja ključ od podruma, nećeš ti mene zeznuti, nema šanse, razumiješ. I rekao, istrpeću ovih dana dok si tu. Prihvaćam. Prihvaćam sve. Da. Ti kad odeš, ja vratim klavijaturu, super je. I bio 7 dana, ode on, ja, prvo što, ja ključ, a vidim, mama mi viče, nemoj ići dole, džabe ideš dole. Sad to... I ja došao, majstor stavio katanac a ja nemam ključ od katanca, majstor. Opa! Kakvi? Aj, seja klavijatura. Ništa dok nisam popravio ocene. On došao sljedeći put, ocene, dobro. Sve full, vidim ja vraćam. 5:0:0. Znaš, onaj film, Varljivo leto, drug Tito je rekao su studenti u pravu, može televizorima.